kan hriat theuh angin COVID-19 second wave in nasa takin India ram min nuaya center sarkar ba ka state sarkar sang an buai hlom hle India ram khopui Delhi po March le April thlavela khachuan an buai zual hle a ni khata shivei thar singni sangriat chuang mutlin chang te an nei hial kha ani a khati taka shivei an punchaka wang khan sarkar lu a haya an hospital nei sa ten an shivei nei te adol zo lo wangin school le stadium tam taka khum le oxygen an da bel chur chura damlo en kolna tur khum man tlak cham lo nan hian chief minister atanga MLA rual te thlengin zan khotai rek thlengtlenga buai chang an neya khum nei ringot ala tok lo zui oxygen da tel ani silo chuan shivei te en kolnan om zia te vak anei lo wangin an mamo zat oxygen supply an mu theinan nasa takin center sarkar an nora High Court le Supreme Court ta han zual ko hnu in center sarkar po in angai sak ve ta deuh chau nge kha ani a oxygen in dailo wanga an buaina po khan chief minister maini lovin minister le MLA rualten an bial chung hospital a zan khotai rek thlenga oxygen phur motor lo thlen hun tur nga ka hun an man chang atam hle ani state then khatin an oxygen phur tu truck te kong laka an lo dan be sak vei bok nen thi tha tak mevin an tang ani ber mai tuna Mizorama po shivei mu chua thar kan pung ve zela sarkarin shivei te en kolna tur mun le khum anei thatok lo wangin le shivei mu chua thar an pun zel sia wangin random test po nei ngam ani to lo thu kan MLA fel tak Health and Family Welfare Board Vice Chairman ni bokin asoita hialani a hetianga shivei te en kolna tur kan tlak cham viau lai hian anei bel tumin engtiang chain nge ma kan lak ve ti te po hriat acha kom khop mai khum ngor chu nei bel harsha ni lovanga Delhi sarkar ti danang deuh khan sikul le stadium then khat te po khum dana na man ve mai thei ani arin om tin oxygen po center sarkar a thanem ngai takin dilin nge nila kan tho ho pui NDA sarkar te an lo ni hlo boka an Delhi sarkar chunga an tiang kha chuan kan chunga an ti lo tura nga ila kan mamo zat oxygen min ron pe thuai tura be sei ila nge ni ke nei lam hian hetiang lam ai chuan maule rualama rilru kan pelian ri jok dewem ni ti chu kan thil ti in aron lan tir chhozel tura nga ila heng te hi kan sarkar soisel tumna ngor wanga tar lang kan nilova thiltha kan enton ve thei tur omalang entonata na it om kan ti te kan tar lang ve mai ani khum kan nei tlema wanga random test te po kan nei ngam lo lai hian Arvind Kejriwal chuan Delhi mi puiten third wave ran thlen ma a vaccine an mu kim thuai theinan thei to pa ma la in center sarkar an renga ma se center sarkarin rampona vaccine a thon chu anem ema wangin ram mi puiten kan mamo huna kan in chan le si lo ani a Arvind Kejriwal an vaccine chungchanga center sarkar thil ti fu lo le an malak na muang lutuk aron au chua puya wang hian center sarkar le state sang BJP chief minister ten Kejriwal hi an hel hle ni in alang Haryana BJP chief minister Manohar Lal Khattar po in tun chal nikalta me ni somthuma khan video press conference aneya chu press conference a chuan Kejriwal a chungchang ti hian asoi Kejriwal la hian englai po in center sarkar soisel le vui vai rengin hun na manga Delhi a vaccination center zong te po vaccine kan mu that lo wangin kan khar vek to te atia eng wangin nge an khar vaccine te chu state dang ai po in an hmunem dai zoka duila chuan Haryana po hian ni khata vaccine dose nuai ni te pechuakin kan vaccine nei sa zong hi kan mang zo ngal vek ve thei tho asin ma se kan vaccine nei zat kan hriat chiana wangin ni khata dose sing rukvel te in kan pechuaka ti chuan kan vaccination center te hi khar ngai lovin kan kalpui reng mai alom Kejriwal a zonga man mo uchuak deuh thina ni ti in he Haryana BJP chief minister thu soi hi ngai thlak thuakin anui zat thlaka a state mi puite himna avei tok lutuk lo ni in na ngai thei
ngun taka kan ngai tua ero chuan tuna kan state din hmun nen po hian ai nang viawin alanga khum nei lo awanga anei belna na malak lam aya test ti tlem zonga kan chuan ta ringot mai hi harsat na sut kian dan tur dik ni in alang lova Haryana sarkar nen hian kan blood group ain an hmel viawani chuti lain Delhi sarkar ero khuchu an blood group asang deva Kejriwal deputy chief minister finance le education department changtu ni bok Manish Sisodia an tun tho tan ni me ni somthum pakhata khan press conference nein Haryana BJP chief minister Manohar Lal Khattar aron changlet vele a chumi chunga Manish Sisodia thu soi chu ngai thla in ilo thlir howang u Delhi a hian Kejriwal sarkarin arang theyang bera mi puite hnena vaccine pek kim vek man tumin ma alameka kan vaccine hu ang te po rang taka pek chu ngal zelani hetiang taka kan man mo na chan chu kan mi puite hrisel na le himna kan ngai poimo wang ani a chuti rualin Kejriwal an na tha thole thu tha soya piangin BJP shwai tu ten tongkam moi lo tak takin an be ngal chat zel nimina po Haryana BJP chief minister Khattar Saab Manohar Lal Khattar Saaban press conference nein Kejriwal chu man mo lova muang changa vaccine petur le vaccine stock sa renchem taka mang turin acha BJP shwai tu dangte po in tongkam moi lo tak takin Kejriwal hi an beizui bok aom zia chuan BJP shwai tu te hian covid dona konga an hlo cham thupnan Kejriwal hi an beyani rampuma an hlo chama vaccine siam hun lai le ramchung mi puite hnena vaccine pek atul hun lai te ramdanga tanga vaccine lak lu atul hun lai le vaccine siam chua tipung tura malak atul hun lai zongin chulam ngai saklovin election ringota an ril ru an seng zova tichuan tuna mi puin vaccine an mamo a an be sei em lain le Kejriwal an third wave ran thlen ma a mi pui atam theyang berte hnena vaccine pek felvek man atuma theito pachua mek lain tongkam moi lo tak takin an be le a englai ma in soi hre la an nei der si lo ama po in heng ho hian Delhi pantur oxygen truck te an lo dang bet to a tichuan Kejriwal an nasa taka bein heng ho ne na nasa taka nin be fe nu le kot hiala thlen pui nu in oxygen te chuan Delhi an ron thlenga chung mang chuan Delhi mi pui sang tel nun na chan himin na om tuna Kejriwal an Delhi mi pui zong vaccine pek vek adu thu asoya anin tongkam chetak takin an beile thunga heng ho ne na hian he thu hi ka soi du indu zatin tongkam chetin reng mangin beima ula Delhi mi pui mi maltin te hnena vaccine pekim vek ani ma chuan Kejriwal hian vaccine ala dil chun zom zel thawang anin vaccine adila nangnin politics a khela chuti khati ti in tongkam chhia in lo pe thunga hetianga ti lo hian in sarkar na state a theute mi pui te hnena vaccine pek na kha ngai sak jok ro u Kejriwal chuan third wave aron thlen ma Delhi mi pui mi maltin te hnena vaccine pek fel vek mana ril ru thlamuang taka mi puite omtir adua chuwangin tongkam chetin rengin beima ula vaccine hi aladil chun zom zel thawang angai poimo ber chu mi puite him na hi ani tlata nangnin rampona vaccine thon chua le ramchunga renchem taka vaccine man te hi ngai poimo a in nei ani chuan in hriat chian kha Kejriwal ngai poimo ero mi puite hnena vaccine pek le mi puite him na hi ani a chutiang tur chuan na ala thok chun zom zel bokang vaccine thon chua in ngai poimo ani chuan in thon chuak zelanga ani mailom kalome tuna nimin jun ni thum ninga ni a Manish Sisodia press conference ilo thlir chun zom le nga lang voina BJP party leader Sambit Patra press conference kalo NVA hetiang national party leader lian takin press conference anei te chuan ramtana thilpoi mo takaron soi tura nga in beiseina sang tak nen kalo ena ma se minute somni chung vel press conference neya thu soya khan covid vaccine chungchang le corona third wave tur laka mi puite himna tur lam reng hriat tur omlo
Kejriwal a soi sel tur le soi che tur ringotin press conference an nei tir ni in alang. Minute somni chungot mai Kejriwal an heti hian ati. Kejriwal an chu ti chuan ati. Kejriwal chu tiang chu ani. Kejriwal chu hetiang hi ani. Ti ringot mai han soi thei mai chu. Corona be tura ruwa man na le lung kham man nei lo zia alang chiang hle ani. Vaccine siam tu company te hne na permit pek bel ani thu te. Rampona tanga vaccine an order thu te. Ramchunga nau pang te hne na engtika nge vaccine pek ani ang ti te. Cheng vai bel cha sing thum sang ruk lai vaccine budget ta na an da an man na le. Vaccine dos engzat nge a lei thei don ti lam te asoi kalo be sei te lul nen. Eng ma asoi lo. Kejriwal asoi chiat le soi sel chau lo chu. Chu wangin Bharatiya Janata Party tan hian Kejriwal hi trademark a chang to ni berin alang. Tuemo in engtika nge vaccine in lak lu don ti in zot se. Kejriwal hi mi thalo takani ti in an changa. Tuemo in engwangin nge rampo na changin vaccine in order lova. Engwangin nge ramdang hne na vaccine in thon chua ti in zot se. Kejriwal bahut kharap he ti bokin an changa. Kejriwal chu alo thalo tak po ni tate reng se vaccine chu order ta che u. Ram mi puite hian Kejriwal asoi chiat thu ringot riat reng an be sei lova. Vaccine mu thuai an be sei zok. Chuti lain BJP leader ten press conference nein Kejriwal an soi chechar chara. Hei hi em ni in mo phur na le in na tur chu ni. Mi puin ro rel tu ata nan thlang chewa. Tuna kan fate chan tur vaccine rampo na in thon chua chung changa zo na han zot chewa. Achan na in petura ni don lom ni. Sambit Patra le BJP leader Ho Khan han chang te u. Ramchunga vaccine siam chu ani atangin thariat lai liam to. Chuti chungchuan engwangin nge vaccine kan latlak cham si. Khoya nge in sarkar hi alo mutluk char char. Vaccine kan mamo tur thu engwangin nge in riat thiam lo. In thlan campaign ero in riat thiamin in buai pui viaw ani si a. King zo na te ki in chan nge yanga yang. Press conference kaltlanga vaccine chungchanga sarkar malak na te mi puin riat an be sei em laya. Kejriwal at chunga tongkam moi lo tak chak chuaka kalbo le ngal dai zel hi thil ni phung tur ani lo. Cheng vai bel chasing thum sang rukman vaccine chu khoya nge a oma. Engatan nge vaccine budget hi da ani in soifia nge ya trulang. Private hospital ten vaccine an nei lain. State sarkar in mi pui hne na thlona pe kata nero. Center sarkar hian apedu lova. Rampuma vaccination center te khar ani ta chua mai ani hi. Heng chana te hi press conference nein ron peta che u. Khoya changin nge private hospital te hian vaccine an nei bi ka. Mi pui te hne na thlona pek tur po omlo khopin center sarkar hian cheng engza tlepin nge private hospital te hne na vaccine a pek ti te hi. Cheng vai bel chasing thum sang rukte kha vaccine siam nan budget a inda tak nge. Private hospital tele rampo na vaccine shalna tangin vai bel chasing thum sang ruk in hlep thei in be sei zok. Achan na peang che u. BJP shwai tu te hne na hei hi ka soinon le e. Tuna hian ram mi pui ten COVID vaccine an mamo. Tichuan centera thune na changin ro in rel me ka ni a. Kejriwal a tongkam thalo tak a be a yin. Mi pui te hne na vaccine pek hi kan ramin tuna kan mamo rizo ka ni ti hi. In party leader tele, in party chief minister te ho hi lo shilfia ang che u. Indu le in than le don huna tongkam chetin rengin in be le don niya. Tun hune ro hi chu vaccine ngai tu atul hun laya ni a. BJP party shwai tu tele, an party worker tele an chung khat lai na te po, COVID laka an him thei nan chuan vaccine tho ani poimo ni. Press conference neya tongkam pui chak chua wangin, tu chung kuama an him don lo. In lo kala press conference neyin tongkam pui in chak chua ka. Vaccine kan mu hun tur lamero soimia lovin in let le daya. Hetiang tur hi ani lo. Kasoinon le ang. Bharatiya Janata Party mo phurtu in ni angin cheng vai bel chasing thum sang ruk vaccine budgeta da ani hnu le. Ramchunga vaccine siam chu ani atanga thariat lai liam hnu po a. Heti taka vaccine kan lain dai lo chan hi in soifia ngei tur ani a.
cheng vai bel che sing thum sang rukman vaccine hi engtika nge aron thlenanga engtika nge kan rama thalai rual tele no pang ho te hne na vaccine pek ani don ti hi min hril thuai tur ani